Dobro večer i dobrodošli u emisiju Razgovor. Moj večerašnji gost je gospodin Mazlum Baraljiju, profesor ustavnog prava iz Prištine. Gospodine Baraljiju, dobrodošli u studiju RTK2. Vas našao. Evo, mnogo se spekuliše, mnogo se govori u posljednje vrijeme u iščekivanju, naravno, zvaničnih rezultata izbora o tome da li bi buduća vlada Kosova mogla da bude nelegitimna ukoliko bi srpska lista izostala iz nje, dakle, ukoliko bi se pravila vlada bez ove političke opcije koja je dobila svih 10 mandata u Skupštini Kosova koji su rezervisani za Srbe na Kosovu. Šta vi mislite o tome? Šta kaže slovo zakona po ovom pitanju? Prvenstveno možda bi trebalo vašeg gledalca reći da rezultati još uvijek su preliminarni. Dakle, ne zna se koja stranka koliko je dobila. Dobro. A drugo, slovo Ustava, konkretno član 96 Ustava Kosova kaže da, stav drugi čak, da ako vlada bude imala 12, odnosno do 12 ministarstva, onda će jedan ministar pripasti srpskoj zajednici i jedan ministar drugim nesrpskim, odnosno nealbanskim zajednicama, svi ostalim, dakle, narodnostima Kosova, odnosno tih zajednica. Ono što Ustav obavezuje jeste da treba da se da saglasnost u ovom slučaju one političke partije ili opcije ili koalicije, u ovom slučaju Lista Srpska, po preliminarnim podacima i rezultatima, izgleda da je u blizu 20, zapravo 10 svih mandata koji pripadaju razvrisanih mjesta i garantiranih mjesta Ustavom srpskoj zajednici. Ako je to, onda Ustav kaže da treba pitati, odnosno predložiti toj listi, u ovom slučaju ili nekoj drugoj koja bude bila, a u ovom slučaju imamo konkretan slučaj, da ona predloži nekog kandidata, a može i vlada da predloži toj listi jedan kandidat za ministra i onda ta lista treba da da saglasnost. Ustav dalje kaže da, dakle, nije obavezujuće da po svaku cenu bude lista Srpska, kao što je bila zapravo, tako su htjeli, tako su interpretirali, odnosno protumačili Ustav dosadašnje vlade. Drugo kaže Ustav u ovom smislu da može taj ministar, jer ako bude do 12 ministara, ako bude više, onda se povećava broj ovih ministara i za srpsku zajednicu i za druge zajednice manjinske. Tako da ako bude, a može biti, dakle, da neko bude predložen za ministra od strane vlade u formiranju u ovom slučaju, van skupštine, dakle, da ne bude po svaku cenu poslanik, može biti, dakle, ostavlja mogućnost Ustav da neka druga ličnost iz te zajednice ili te partije bude iz redova, recimo, civilnog društva, akademske zajednice, akademskog sveta i tako dalje. Može, samo ipak opet treba da se pita, odnosno da da saglasnost koalicija ili partija, u ovom slučaju Lista Srpska je to slučaj, koja je dobila najviše glasova od ovih 10 rezerviranih mjesta. To je, dakle, obaveza Ustava. Ja mislim da Lista Srpska je u obavezi, ako su to dobro shvatili oni i ovi drugi, da treba, ako se dobro protumači Ustav od strane mandatara vlade, bilo koje da je to, jer još uvijek ne znamo ko će biti, da predloži nekoga iz redova svojih poslanika ili da se predlaže od vlade u formiranju jedan od tih, bilo koji, a da ne se suprotstavi tomu, dakle, da prihvati to. Jer onda će biti u gubitku ako ne prihvati. I onda će izgubiti ustavno pravo, jer pravo je opcionalno uvijek. Može i to da se desi? Pa da, može, zato što je pravo opcionalno, kažem. Imate pravo za nešto, u ovom slučaju za zastupanje u Skupštini, odnosno u egzekutivu, odnosno u vladi. Ako nećete to, onda se izgubi to pravo.
onda će neki drugi, to znači neki drugi građani dobiti, ili će ostati prazno mjesto jer vlada može opstati i postojati i funkcionirati i bez toga predstavnika. Dakle, to je pitanje, dakle, treba od njenih redova nekoga da predloži i da bude ministar, ili neko iz civilnog društva, iz srpske zajednice, bilo ko neki građanin koji je zaslužan, ali da da saglasnost. Ako to ne uradi, onda mislim da će izgubiti to pravo i nema nikome da se žali, niti neko da mu kaže zašto si to uradio vladi ili obrnuto ovoj drugoj strani. Kako vam izgleda ovo što kažu pobjednici ovih izbora, kažemo uslovno pobjednici, nisu još objavljeni zvanični rezultati, ali LDK i Samoopredjeljenje razgovaraju o budućoj vladi, te su usaglasili broj ministarstava, 12. Da li je to dovoljno za funkcionisanje institucije? Znamo, prošla vlada imala 21 ministarstvo. Pa ja mislim da je to dobra koncepcija i dobra orijentacija oba člana za koaliciju, dakle oba partnera, i mislim da mi ne bi smjeli dozvoliti sebi kao vrlo siromašna, najsiromašnija zemlja u Europi i društvo da dozvolimo sebi da imamo glomaznu aparaturu i ministarstva i druge institucije, bilo to ustavne ili druge zakonske institucije, zato što naš budžet je najsiromašniji. Dakle, jeste to dobra orijentacija i mislim da je to dovoljno da 12 ministarstva, naravno ova dosadašnja ministarstva će se fuzionirati, dakle, u departmana, dakle, stvorit će se departmani, odnosno odeljenja, a drugčije rečeno, koja će biti svakako delovaće, dakle, bit će funkcionalno sa tim ljudima, zato što mi imamo veliki aparat administrativni, nažalost imamo administraciju u odnosu na broj stanovnika među najglomaznijima u Balkanu, možda i u nekim delovima sveta. Tako da ti ljudi koji su radili u ministarstvu može raditi ovamo, samo će biti to administrativno drugčije reorganizovano i mislim da se može to uraditi, samo treba svakako dobra volja i da kažem poverenje. Zato što između ovih partnera da se potpomognu, a ne da se odmognu jedan drugog. Kao što je bilo slučaj, recimo, nažalost, sa prethodnom koalicijom PAN, koja je i vladom, koja, nažalost, puno što između njih nije funkcionisalo. Jedan je nešto rekao, drugi je nešto uradio i tako dalje. To ne može tako. To mislim da prvo ne zaslužuju građani Kosova, a drugo nije pošteno niti etički, niti moralno i u politici, pogotovo u institucionalnom svijetu i organizaciji institucionalno jedne zemlje, u ovom slučaju Kosova, da se tako urade. Prema tome, ako to postoji dobra volja i poverenje recipročno poverenje, uzajamno poverenje između koalicionih partnera, mislim da idu tim pravcem i imaju razloga da idu zato što su dobili poverenje od glasača. Ove dve političke grupacije su dobile poverenje i mislim ne bi smjelo da oni to poverenje na bilo koji način građana koji su im dali da na neki ili drugi način negativno koriste, negativno deluju i negativno rade. Dobro, do kraja nedelje bi trebalo da se završi glasanje. Centralna izborna komisija je obavila ponovno glasanje sa više od 800 biračkih mesta. Prebrojani su glasovi koji su pristigli iz Srbije. Uz ono što je zanimljivo jeste da su lideri socijaldemokratije, odnosno Nisme, Fatmir Ljima i Bedžet Pacoli saopštili da su prešli cenzus, te da su pozvali CIK da zaustavi brojanje glasova iz Srbije, kažu da nisu regularni. Pa mislite li da će ova partija, odnosno koalicija, ući u Skupštinu i da li će se tu promeniti nešto u formiranju buduće vlade, u tim kalkulacijama? Da li to nešto menja? Da, može menjati i tekako ulazak te koalicije Nisma i ostali, AKR i Partija pravde. Da.
ali mislim da oni možda znaju podatke, mada ne bi mogao da se usudim da kažem da su ti njihovi podaci potpuno realni i tačni, zato što vrlo teško se menja taj odnos, procentualni odnos snaga koji je utvrđen na 99/9%, tako reći, bez obzira na ove kategorije glasanja i glasačkih listića. Mislim da je to premalo da oremeti taj odnos, ali može biti da je to tako. Ako je to tako, vidjet ćemo kad budu proglašeni konačni rezultati i kad budu certifikovani. Kada očekujete te konačne? Pa za 2 dana će biti, 3 neće ići, jer i to je pretjerano bilo odugovlačeno. Mislim, nema nikakvih razloga da tako više to odugovlači. Ali ono što vi pitaste jeste interesantno da bez NISME i sa NISMom neće biti matematička konstrukcija ista i neće biti rezultati isti ako NISMA uspe da dobije 5%, dakle da pređe taj prag koji je predviđen zakonom, onda će oremetiti manje više odnos snaga između i broj poslanika, što je najvažnije, između prve i druge partije, ovih partnera koji nameravaju da formiraju vladu, zato što bez njih, a oni će imati 6, a može biti i 7 će biti ako idu više od 40 glasova više, dakle ono mogu biti i dobiti i 7 ovih poslanika, a onda se njima smanjuje, dakle i prvom i drugom pobedniku, tako da oni neće možda biti, ne zna se to je matematička formula tog zakona na snazi koji je jednog Belgijanca koja se aplicira tu, ali dobro bi bilo da se politička scena obogati, jer je sistem takav, ovaj sistem izborni kod nas, da potpomaže manjim partijama i mislim albanske većine i ostalih drugih zajednica, da bi mogli učestvovati više političke partije, manje ili više nije bitno, u političkom životu i parlamentarnom životu. Dakle, i u Skupštini kroz kombinacija sa koalicijama i tako dalje. Tako da, ako ide NISMA, onda će najvjerojatnije biti i jedna mogućnost više, jer i prva i druga partija nisu rekli da neće sa NISMom sačiniti nekakvu koaliciju post izbornu. Ono što su svi rekli, tako reći, samo PDK su isključili, a ove ostale partije bivšeg pana, dakle i AK i NISMO nisu isključili. Prema tome može biti neka druga kombinacija, tako da ako oni nameravaju, LDK i VV nameravaju da imaju čvrstu neku vladu, stabilnu vladu koja će imati i brojeve i snagu i stabilnost za donošenje velikih odluka, jer znate vi da prethodna legislatura, dakle prethodni sastav Skupštine, samo 30% dužnosti je uspjela u toku tog plana, legislativnog plana, dakle zakonodavnog plana, da upotpunjuje, da aplicira, da završi. Nije uspjela više, što znači da nije stabilno bio taj sastav, jer čas su ovi iz opozicije, pa čak neki puta 19%, i ovi iz pozicije su više puta odustali od glasanja, nisu bili u sednicama Skupštine, a ovi iz opozicije do 35-36 lista Srpska, pa i ovi ostali subjekti nisu bili, dakle, bojkotovali su razne slučajeve kad su zakoni bili na usvajanje i tako dalje, dakle glasanje. Prema tome, bit će interesantno, vidjet ćemo kako će biti, to će reći konačni rezultati kada budu ovi 2-3 dana, mislim, nadam se da neće više trajati taj proces. Dobro, promjena će sigurno biti. Građani su glasali za ove promjene. Da malo popričamo o pobedniku ovih izbora, Aljbinu Kurtiju. On je ovim izborima dobio tu mogućnost da iz opozicije dođe ili pređe na vlast i da, eto, kao lider ove stranke pokuša da promijeni situaciju u društvu onako kako on vidi. Ono što mi vidimo iz njegovih izjava nakon što su završeni ovi izbori jeste i neki njegov
da kažem, pravac delovanja. Mene zanima kako vi vidite njegove izjave koje su upućene kosovskim Srbima i koje se tiču dijaloga sa Beogradom. Kaže da će dijalog sa Srbijom započeti razgovorima sa kosovskim Srbima, dakle da će on ići od ozgo na gore. Dakle, prvo sa ovde građanima, a onda će razgovarati sa predstavnicima Srbije. Ako je suditi po iskustvu koje mi imamo kao građani, kao društvo do ovih godina od 11. pa na ovamo, kad je počeo taj dijalog, prvo kao tehnički dijalog između Kosova i Srbije u Brislu, pa je onda prešao na politički, diplomatski, a rezultati tog dijaloga, nažalost, su izneverujući, dakle nikakvi. Ima 33-4 sporazuma koji su se zaključili tamo, tako reći, nijedan ili se uopšte ne primjeni i ne sprovodi, ili se delimično sprovodi, ili nikako se ne sprovodi, tako da opračke. Dakle, tako da mislim da građani Kosova, pogotovo srpske zajednice, zaista ništa nisu dobili od strane dijaloga u Brislu, niti od Beograda, niti iz Prištine. Niti je Priština bila dovoljno zainteresirana ili je uspešna, dakle nije bila uspešna, da u direktnom dijalogu kao vlada sa svojim građanima, jer su to građani Kosova i imaju svoja prava i naravno da su svi bili građani kao građani zainteresirani da se poboljša njihov položaj u svemu, socijalni, ekonomski, politički, sigurnosni i tako dalje, nije dovoljno urađeno. Niko nije tamo direktno sa njima razgovarao ili sa njihovim predstavnicima koji zaista su bili izvorni predstavnici, da tako kažem, originalni, bez omalovažavanja Liste Srpske. Lista Srpske je rezultat dijaloga u Brislu, ali nažalost Lista Srpska zna se i u svim procesima, ovim ciklusima izbornim, da i građani srpske zajednice se žaluju, ima dosta i pritužbe i žalbe u procesu, zato što ima i pritiska i zahteva da se za tu listu očigledno i direktno ljudi glasaju, tako da ona nije baš bila, neki put kad je Beograd rekao izađite, uđite i tako dalje, izgleda da je tako bilo postupljeno i vidi se da za svaki slučaj oni sami kažu, za svaku odluku kaže treba da idemo u Beograd, da pitamo Beograd. Ništa nema loše da se pita Beograd, da se konsultuje Beograd i naravno to je jedan narod, dakle to su Srbi ovde i tamo, ali treba vidjeti koja je perspektiva. A perspektiva, gdje je perspektiva? Da li ima nečeg van perspektive, realne perspektive, zahtjeva, potreba srpske zajednice ovde ili ima neke visoke politike koju vodi Beograd sa Prištinom za nekakve super ciljeve koji su nadzemaljski pod navodnicima. Da li je u toj perspektivi zajednica srpskih opština ili ne? Albin Kurti kaže da je ona mrtva i da neće dozvoliti nešto tako. Nisam ga čuo da je rekao mrtva, ne može da kaže. Ideja je mrtva, tako su bari mediji preneli. Za Listu Srpsku? Ne, za zajednicu srpskih opština, za sporazum. A zajednicu kažete vi, ja rekao da ne kažete za to. Ne može niko reći. Pa sad, čekajte, i ta zajednica je proizvod i rezultat briselskih razgovora. Očigledno je, i to praksa kaže, potrebe kažu od građana, da praktično ljudi, građani, obični građani i srpske zajednice i drugi, zato što ima i drugi zajednica tamo na severu i ovamo u opštinama sa najvećim srpskim življem jugu od Ibra, južno od Ibra, tako nisu nešto više tražili nego onaj položaj kojeg imaju Ustavom i planom Ahtisarijama, koji očigledno je i tačno je to da nije stvar neke politike ili demagogije ili prazne retorike, nego je očigledno tako ustavno određeno i uređeno da su najviši standardi ne samo na Balkanu, nego i u Evropi. Nijedna u zemaljskoj kugli, pogotovo čak i konsolidovane demokratije, nisu uredile regularno, zakonodavno položaj nekih manjina. Ne samo srpske manjine, nego i drugih manjina. Sad, kako će biti
da li je interes Srba, neka visoka politika Srba sa Kosova, u Briselu i nekakve taktike tamo i Prištine i Beograda godinama, ja ne znam, ali izgleda praksa nam kaže da nije ništa to doprinalo. Zato Albin Kurti, ta teorija ili njegova... Hoće li se nešto promeniti njegovim ulaskom u proces, ukoliko postane premijer? Kako da ne? Ako vi razgovarate sa građanima, zapravo, nažalost, ova politička klasa uopšte ne razgovara, samo kad su procesi izborni sa građanima. Nijedna partija, nažalost, i albanske većine i ostali nacionalnosti i etničkih grupa, samo kad su interesi za glasače, ja neću time da apsolutiziram i generaliziram, ali to je činjenica. To građani kažu, meni svakodnevno to kažu i vama, verovatno, zato što samo kad im zatreba glas, onda idu sa njima razgovarati, a ne kakve potrebe imaju u toku 4 godine mandata. Prema tome, nije samo da sa Srbima se ne razgovara, ni Lista Srpska, ni ove druge partije, ali ni sa Albancima, ni sa ostalim narodima ovdje na Kosovo. Prema tome, to je činjenica i zato oni koji, i mislim ova inicijativa da je pozitivna i mislim da će uroditi plodom ako dozvoljava, ako neko se ne umeša tu da bi remetio te planove i taj trend zato što nekome ne odgovara. Nekome odgovara da tamo bude i recimo ekonomski kriminalitet i politički kriminalitet i krivična dela i tako dalje. Sad ako nekima to, nekim krugovima to ne odgovara, onda će najvjerojatnije stopirati to. Međutim, kao inicijativa ja mislim da je bolja zato što će i dati određene rezultate. Jer ako pitaš ljude koji su tu problemi, potrebe i tako dalje, ako direktno komuniciraš, to je direktna demokratija i direktno angažovanje, dakle serviranje, dakle vlade građanima, dakle vlada kao servis, a ne vlada kao neki oligark ili kao neki kralj. Da vlada ljudima, nego jednostavno da služi ljudima. Mislim kao ideja da je dobro, vidjet ćemo kako to da teče. Kako vi očekujete da nastupi Kurti kao pregovarač kada bude razgovarao sa predstavnicima Srbije? On je jasno rekao da ne podržava razmjenu teritorije ili ti podelu, a to je jedino što je na neki način kompromis za Srbiju. Što javno kaže ja ne znam, ako je opet suditi po onima što je rečeno i po obećanjima koje je njegova partija i on dali prilikom kampanje i ovo što vi kažete posle izbora izjave, mislim da sa Kurtijem neće moći ni Evropska zajednica, ni niko drugi, ni Beograd, ni niko da se ponaša kao što su se ponašali sa ovim pređašnjim političarima i političkom klasom. Ne da su oni nepametni, nesposobni, neću time da to kažem. Ali on je odlučan čovjek, on je načelan čovjek, on ima svoje rezonovane drugčije i ono što je on rekao da treba prvo dijalog sa Evropom, kako ćemo dijalogirati sa Beogradom. To je pametno i to je jedina alternativa. Zato što ne može, ovo se pokazalo neuspješno ni za Beograd i građane Srbije, jer oni su zainteresirani također kao i građani Kosova da bude mir i normalni odnosi, pogotovo sad ovi trgovački i ostali Kosova i Srbije, zato što imaju ljudi veze različite od rodbinske pa sve do prijateljske i tako dalje i biznes veze i tako dalje. Drugo, da ćemo imati određenu platformu i zahtjeve prema Srbiji. To je tačno. Ne može sad, do sada što je bilo, recimo da Srbija prihvata dijalog sa Kosovom samo kao deo Kosovo, zato što u Ustavu ima tako, Ustav Srbije, Kosovo kao pokrajina Srbije. Ne može da se razgovara između dva subjekta međunarodnog prava, a kao što pretendira Kosovo da bude i jeste, a da se tamo niti zaglave ništa ne piše, niti da se poštuje Bečka konvencija, niti načela i standardi evropske i svjetske diplomatije kad se razgovara između ozbiljnih ljudi, ozbiljnih predstavnika dvaju naroda. Nego će on tražiti da ima
određena pozicija, ista pozicija, dakle, zajednička pozicija i ravnopravna pozicija stranaka, odnosno subjekata u dijalogu. I to je sasvim normalno i logično. I on neće prihvatiti i nije prihvatio. Došli su predstavnici iz svih strana svijeta, a on nije prihvatio, koliko je meni poznato. Kaže, nije bitno tempo dijaloga, nego je suština. O čemu ćemo razgovarati i kako ćemo to dokrajčiti. Dakle, taj epilog, kao što neko traži da bude do marta mjeseca iduće godine i tako dalje. Dakle, mislim da su načelni neki stavovi i mislim da je to i logično i diplomatski i ljudski normalno da će zapravo zatvarati usta svima onima koji su do sada onako nenačelno pristupili ovom procesu, a to je prevashodno Evropska zajednica. Nažalost, ona kao medijator apsolutno ona nije uspjela, dakle ona nije ni znala šta rade. Na kraju se ispostavilo da apsolutno svi odnosi za vreme Ramuša Haradina dok je bio predsjednik, odnosno premijer vlade, da prestane taj odnos između Evropske zajednice i relacije i Kosova, zato što nije se znalo ko počne, ko je prvi, ko je čija pozicija. Šta onda očekujete od Sjedinjenih Američkih Država? Zvanični Vašington je imenovao dvojicu diplomata, jednog za Zapadni Balkan, a drugog za upravo pregovore Prištine i Beograda, pa u tom kontekstu da li može da bude čak organizovana i neka vrsta međunarodne konferencije koja bi mogla da reši ovo pitanje? Pa međunarodna konferencija ne može se organizirati, kogod to tako misli i traži, mislim da ne poznaje osnovne elemente i načela međunarodne diplomatije i međunarodnih odnosa između suverenih zemalja i onih koji pretendiraju da takvi budu. Zato što je Kosovo, evo, 11-12 godina, nezavisna zemlja, priznata je od 114 zemalja. Dačić kaže da je 10 od njih to odreklo i tako dalje, pa neke bude i 100 zemalja, to nije malo. Od najjačih zemalja svijeta i najvažnijih demokratija je priznato, tako da ne može se organizirati za jednu suverenu zemlju neka međunarodna organizacija. To može kad su odnosi takvi na začetku, ali jeste da odnos SAD je sada aktivniji. Izgleda da su oni na kraju vidjeli da Evropska zajednica zaista je otkazala od pravog ritma dijaloga i medijacije između dveju stranaka. Smatralo se da je jedan od najvažnijih zadataka Mogherinija za njen mandat ovaj dijalog i ovi odnosi da se stabiliziraju između Kosova i Srbije. Nije uspjelo. Nisu uspjeli. I izgleda ne samo sad, nego od Solunskog samita, što znači od 19 godina, 20 godina, od prije toliko godina, kada je Evropska zajednica i prihvatila i priznala i obećala da će taj tok integracije, kolektivni tok, dakle u kolektivnom smislu zemalja Zapadnog Balkana biti intenzivan i proaktivan i produktivan i da će se oni za par godina biti u smislu integrirani, u smislu evropske integracije. Nije uspjelo. Sada je uvidjela da mora, jer bez Amerike, nažalost, na Balkanu, ne samo sada, nego i ranije, i decenije ranije, a pogotovo od prvog konflikta u bivšoj Jugoslaviji kad je počelo pa sve do današnjeg dana, nije se rešilo praktično ništa. Evropska zajednica nije uspjela da to reši. Nažalost, sad je stanje još gore. Evropska zajednica je u samoj krizi. Bez Velike Britanije, Evropska zajednica praktično je bez jednog krila po meni. I to oni ne priznaju, ali to je suština i istina, jer je Velika Britanija najstarija demokratija. Velika Britanija je jedna od, mislim, najjačih demokratija i snaga, i ekonomska, i politička, i diplomatska. Ona je odustala. Vidimo trendove euroskeptika, dakle kao što i izbori, nažalost, i orijentacije, i ideologije, kao što je slučaj sa Poljskom, sa Slovačkom, sa Mađarskom, sa Italijom, sa Španijom
i Grčkom i tako dalje. Dakle, Evropska unija, vidjeli ste i sada, i to je sad slučaj, da vam dam konačan odgovor, zašto će biti i Srbija nezainteresirana, i Albanija, i Makedonija, i Kosovo neće biti zainteresirana. Ništa praktično ne dobija od tog dijaloga Kosovo. A Srbija bi dobila, međutim i Srbija sada, i Srbiji je skraćena mogućnost i Crnoj Gori da 2025. dakle 2000. Da bude učlanjena kao punopravan član, zato što je Macron, dakle Francuska, dve najvažnije zemlje i poluge, da tako kažem, Evropske unije i Njemačka nisu jedinstvene, nije ni Holandija, nije ni Italija i druge zemlje, Danska pogotovo, sad slučaj sa Albanijom i Makedonijom, tako da... To će uticati na dijalog? Utiče će svakako, zato što Srbija i onako ima velikih problema da prosledi dijalog, ali ona to neće neće reći zato što kaže pa nema, tu je ova tarifa i tako dalje. Zapravo Vučić zna da ima u proljeće izbore i praktično ne smije ništa posle tih izbora da pomiče zato što to mu utiče na rezultat. Prema tome, a i takva klima Evropske unije, onda problemi u Srbiji na Kosovo, ekonomski i tako da, odnosi i primamljivi odnosi sa Rusijom i Kinom. Evo, ovih dana Srbija je pristala da potpiše poseban ugovor, vrlo važan ugovor sa ekonomskog aspekta, sa Euroazijskom zajednicom, gde je Rusija i neke zemlje bivše Sovjetskog saveza. Također, tu je Turska, tu je Kina, koje se suprotstavljaju politici Amerike i Evropske unije, zato što Turska je od 59. godine na ovamo potencijalni član da se učlani, oni ga ne prihvaćaju da bude učlanjeno kao član Evropske zajednice, tako da problemi su vrlo vreli problemi, dakle i klima nije baš pogodna i ne verujem da će ona predviđena koja i Amerike i nastojanja, pozitivna nastojanja u vrlo jasnom smislu da potpomažu i Srbiju, i Kosovo i ceo Balkan, zato što ima i drugih problema, moći da se ostvare, pogotovo ne u ovom vremenskom periodu, testnacu do marta iduće godine. Ali vidjet ćemo kako će biti, trend je tu i verovatno će pritisak biti na porastu i prema Kosovu i prema Srbiji. Vidjet ćemo kako će teći stvari. Profesore, stigli smo do kraja emisije. Ja vam se zahvaljujem što ste bili večeras gost razgovora. Hvala vam. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Razgovoru. Moj gost Mazlum Baraljiju, profesor ustavnog prava. Ja sam Siniša Kostić. Ostanite i dalje uz RTK2.